Anyang laki din! Onya, kahit mo tigulong, ha? Ay, sana pare. Sumardeng ka kuman, jacket ti gulo. Ibagam lang, no kayat mo ta. Dinanuganan. Ay, sana pare. Saan mo nga ilayat-layat kanya day tadanog mo. Tama nga nung madanog mo day ti rupak pare. Kunam ka lang na sinon. Saan aga po ta, agkaruba ta? Saan ka natutupan? Pare, yan niya, ti basol ko king ka. 5 basaklaan mo dito balayaw. Layat ka, layat mo ting kanya. Bawal timag na dito isang wanan ti balay may. Sige pare. Intun maminsan amok taon. Magnaak taon, ijay likod. Bawal amag na uray di talikod. Nay, kit sa dino ngay nga rin ti pagnaak nga agawid pare, no bawal amin ay. Problemam daytan ah. Ha? Juan, apay alayat-layatam iti danog ni kumparem ajan, ah. Nalastog gayam. Anya nalastog, inan-ano na ka? Basta nalastog. Ay na agkasta-kasta ka tamaamuan ni bakit na delikado ka. Apay, kunam kabuting ko ni bakit na. Anya lang ni bakit na ngay. Maestra iti grade 1. Ay puunay kan amang tagibasit iti padam at tao. Katsi ka kuma, anya ka. Awan tigin na stand bakit. Sarda nga munday tang aramid mo. Nalastog ka launa yun. Anya tinagtungtungan yung kini Juan? Awan mo. Kat no nakita kayo itay dito sa ngawanan ti balayda. Nagsabat kami lang. Nagsabat kayo kat? Awan mo. Kumusta? Kunana. May atlata, kunak mo ta. Day talang. Uy, kalpasan na nagpakada ako na nagawid. Paray, agawid akon. Kunak. Babay, kunana mo ta. Kat no nakita nilayat-layatan na ka. Ha? Linayatan na kaya? Saan mo ta? Ay naaglibak ka pa'y laang nakitak lang arudan. Dayjay. Naginapir kami lang bakay. San alayat iti danog dayjay. Bye-bye, ang abuswan na ka day a tao. Abus ko na sa asawa mo bakit? Idi pa'y, ammo kun nga abuswan na ka. Kayat na nga aramidan kan ka, gaputa itultulok mo mat. Ni bakit ko na ya? Takrot kan samat. Ha? Siyak? Takrot? Nagkunaking kamay? Ay no saan ka atakrot, danugam day ahwan, ikam ti pagnakman na. Anya? Danugag nga wangap-gapuna? Anya agmauyaw? Anya laki din aya bakit? Adalaag man ti dabagakan ka, Clara, anak ko. Mapala kon mangisuro, nanang. Mabiit laang, taad na nga minakitak idikalman, ajak na gustuan ka. Anya ti nakita yung nanang? Ni Jan, laylayatan di kaaruba na iti danog. Ay, kunakon kat. Saan lang asyak ti nakakita iti dayjaan na pasamak, nanang? Nakitak kat no eksakto at manawak iji tawa idi nakitak iti panang layat dayjay akaaruba na kini Jan. Imbagak ngarot kini Jan, nanang, ang ikat katawa na laang. Dayta ngamin akaaruba dakat. Juan tinagan na, nanang. Juan, ano Juan? Nagapo iti pamilya dagiti lastog. Nalastog dagiti naganak na. Uray dagiti kakabagyan da naglalastog da amin. Isumat ti kunak, nanang. Nagmalas kit di ngamin aya. Tanagado ti mabalin nga agbalin akaaruba yaw. Dayjay pa'y lang mat at tao tinatumpungan yaw. Ay, wan nga rod, nanang. Anya lakit din aya amal malas mi. Itaang man, saan laasyak ti nakakita iti inaramid ni Juan apan ang layat na kan ka? Adapay sa balya nakakita? Nakita ni nanang ko. Iso analawag alinayatan na ka iti danog. Saan nakmut adinanog Iso nga ita, nasken asursurwam no kasano mo ti dumanog. Tilay bagbagan bakit? Amumut adyak kayat ti gulaw. Gulgulwanda kan, sa kastapay lang ti bagbagam.
Kaya't ko, puro kapya. Baka, Ay, lumaban ka. Ala, ag-practice ka iti boxing. Nagtal na ka man, bakit? Relax ka laang ka di. Nyalaki din na yan. Oh, Jan. Oh, pare, kunang ba da? Kasla saan tangag, kumpare no, awagan nak langit, tinagang ko, pare. Awan kumpare katakrot. Ha, di mo ka di bagbagati kasta, pare. Tadakas ti agkarkaray. Makatandano ka kat. Ay, no kasta, agawid ako. Nagkunang agawid kan. Ururahin nak ni bagag kaw. Saan ka nga agawid? Agdinanog tapay. Mabitlaang may. Jan, agawid ka! Ni bagat ko, pare. Enton maminsan. Agdinanog tan. Isong agpractice ka analaing amakiboksing. Inayaban ka adagos, ta nakitak abut-but ngan na kamananday jay ahwan. At dalang iyar arasas na kanyak bakit. Ay na, di pa ila pinabuksitan. Di may balod ako. Adaak mo't amang piyansakan kakad. Yaklay narapaap, ti mabalod bakit. Ay nagtakrot kan. Siya kung ti makarurod kan kan eh. Hingga kaya garami din, ti lesson plan mo. Iyawat mo man ki direta English a libro di taabay mo. Ha? Ay, daytoy. Ay, nagpuskulin nga English a libro daytoy bakit. Adtoy. English nga ro ti sursurok a subject. Daytaman ti kaya't ko asurwan bakit. Ti agingles. Taapay alas ka na sursurwam. Ne, dakis aya makaadalak pay. Si kakit di may. Ala, surwan na man kiday. Uray English karabaw laan. Bakit? Bilibak at talaga iti dayjay at tao bakit. Nagtakrot. Asino, tidakda ka matam. Ni Jan Apay, di mo pa'y sinardangan. Nagmayat aluklukwan bakit. Oy, si Juan, balbalaagan ka. Isardeng munday tangar aramidam. Dagas ayakit paglulukwak lang may. Intun makaungat ken kadayjay, delikado ka. Tila sasawang. Saan arumbeng apaglulukwam ti padam a tao, Juan? Tandaanam dayta. Anyagay ti aramido nila kay mo jay salas, Clara. Agbasbasa nanang, apay ka di? Anyagay di basbasaan na. Di English a libro, apay di yung nakita? Apay nga agbasbasa. Ninanangan aya, nagado ti saludsod na. Kat basdawak lang mo't Saan kayo na masdaaw? Takayat na laang ti makasursuro iti English. Apay, saan na pa'y nga mo nga ag-English? 75 ka no ti grade na iti English idi nanang. Kat, ita, kayat na makasursuro. Isu ano at dawayap, sursurwak mat. Ay kat, lumaing to nang agsaw iti English no kasta. Isu mati kahit na asurwan nanang. Kunak nga ron asurwan na ti agboksing. Wano agkarati. Tapno malabanan na dayjay akaaruba ang naglasto. Ang mas kayat namot asurwan ti ag-English. Ay na, nagregat kamot asurwanan. Unay kakit din ay bakit. An-anusan nak ka day. Dagiti estudyante, maminsan ko laang nga isuro amudan. Ngamsi ka, ay na naminsan nga pulo ko nga inulit-ulit, di mo pailang nga amo. Gagangay tamidyo dan edad ko bakit. Makaumakan asursurwan. Mala, ulitin tamanan bakit. Anya ti ulitin ta? Ye page 1 Anya, ay nagadayutan dyan. Nakadanunan tan ayang. At datan iti page 100, agsublita manan iti page 1.
Bayat ba? Ti kukuya-kuya. Wen pare, pariirak man. Ta nagpudot iyo nagtibalay may. Nakaino makbasit pare. Ay, so mulagaham nga agat arak ka pare. Bayat sa street basit deta rupa ma. Medyo kilo ka pare. Anya, ay, saan mo ta pare? Naglastog kayo ti pa nagkita ka. Ay, saan pare? Impluensya lang, ti arak ba ita pare? Danugan ka na talaga! Ay, stop! Look and listen. Anya? Do not try me. But nga naksama ta. I'm not care. Nita, bumugkaw ka man. Anya ti bagbagam. Stop! Stop nga! Aguray ka man! Stop nga! Aguray ka. Tamapan ko alaan ijay balay, jay kadaanan a diksyonary me. Go! Bakit? Ayan na jay diksyonary dito'y paladpad. Tapay, an-anuam jay diksyonary. Kasapula nga raw. Kaano nabayagan nga awan day jay a diksyonary? Kasano anawan? Binulod jay kaanakak nga estudyante. Aging ga ita, saan nan nga insubli. Unay mo tigas tuyag. Binaybay akon tawan mo't laeng mga usar dito'y balay. Kasano ang maawatak nga, jay English nga ibagbaga day ta adyan. Ing-Englishan na ka? Huwag nga raw. Naspakan, Juan. Na, di na mang katawaan bakit? Ditakan amaaba. Aho, maaba ka sa sasawam. Inakayaban ng uncle ko sip nyo. Nanya ko mati maitulong kan ka ngay day nga uncle mo. Padamot an norid noray. Ada manggulgulo keng kawan. Sana manggulgulo ang kail. Kay, apay garot akayat mo atiraan ta. Ikan talang iti pagnakman na. Nabayagan kay asa anak adim mandanog, baraw. Ay, makadanog kay talang kail. Ada pagpraktisa na kaanakan. Oh, sinabat na kamanan day jay ahwan? Kat, nilayatan na kamanan? May kidiya ay pagtugtugawak pa kay. Kat, anya nga'y tinaramid na kan ka. Kaya't na, ngaglaban kami. Kat, nagpakumbaba kamanan? Wan ko na madagusan Pinadas ko nga in English. Nagatras may. Anya ti imbagam nga English. Stop, kunak. Nagatras. Idinin na yunak iti look and listen. Ad-adan na nagatras. Kat, anya ti nakakatkatawa iti dayta. Ay kit maabak ko ada dya ahuan bakay. Iso asurwan nakpay man nga aging lays. Tapno mas manayunan ti armas ko kontra king kuana. Lakay, anya ter aramidin ni uncle mo dito'y balay. Awan, umaylang agistambay bakit? Itemplamang kiti kabina. Naibus nan ti kape na. Agpat-patimpla manen. Kat itimplaam Kaano nakaliman atasa. Sige lang, kati itimplaam. Adda ka di papanan niya. Awan, siga kitimot. Juan, umay ka na! Andan! Ha? Adda ka nun bakit? Ni, anya ti addan. Sige ba ka Umaya ko ng kal! Saan ka di ani dyan? Dahil ta magmagna di ta kalsada. Wanang gal, isulan da ita. Kita hamti pa nagnala, naglastogan niya. Kung namlasig sigurado, amangan manood da ilumlimang ng armas na. Kita apay ko manood da ilumlimang ng armas na. Kabuteng mo ang gal, kabuteng ko. Padayam, kabuteng ko. Oray mampay bomba sa armas na. Inta ni Jayan na. Makaraman ganyak de taatao ita. Oh, Jan. Si kamad gayam, pare Juan. Good morning. Apay nga ibagbaga to'y kaanak, analastog ka kano, ha? Ha?
Sa anak mo't analasdog ti amo ka, tata. Nalastog ka, kunam kala asino. Bitug mo nang gan. No. Stop it. English sa mo dahil dyan bagana. Unsang gan. Kat English mo to na. Anya ti English ti danugang ka. Api adamagang ka na kayang gan. No fighting. That is bad. No. English man dahil siya ka na. Let's go home. No fighting. Apay di mo imbagaan. Ay, mali. Apay di mo imbagaan na laing magkayang nga ag-English tayo tao. Tay nalak kumamot, tay daan alibrok iti English. Apay nga nagatras kamatan. Ay, narigat ag-English, barok. Agdaringungwak, lapanawang kanistan. Angkel, papanamon nga eh. Inak ituloy nga inuman si kapit baraw. Ang mga nulong mamis, kitakan. Nya ka lagi din angkay. Di na mo panawan dito ya. Makikayim ka lang tanggang kuwana. Tapos narigli ka tayong English. Nakabuyak din abanang baraw. Anya laki din. Agsublitan nga ag-eskwela ti grade 1 no kastangkay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Agbusog ka na imbaga, sarayo lakay. Naimas dita si daon ta. Bulalumot nga agpaiso ti sidain bakit? Ay, naggana sinjaw. Pangpapiksa dayta, lakay. Oy, nagmayatan. Kanayon nakanapig sa ngagtrabaho no kanayon na naimas ti sidak. Ay ayaten ka ngamin, lakay. Isu apag sidaan ka iti naimas. Agyaman na, krima bakit? Saan ka laeng analailo nga asawa? No di kat nadungo ka pa'y? Ala, mangan ka nga rodonwan. Tainak agdigo san. Anya? Apay adi ka makigiddan amangan kanyak. Bakit? Sa anak pa yung mabisin, lakay. Muna kalatan, wan. Numalpas ka amangan. Mapankan, ija silid ta, wan. Anya ti aramidak ije saled bakit? Hindi ka nagdamag. Basta sumarunukan to, Tainak agdigo san, wan. Nay, nakaisam ka matlatan nga oray awan is-isam ang pari sa riyaw. Kwa, ay. Amuklatan pari sa riyaw. Anya ti amom pari Jess. Panagnampay lang kat madlawan. Ti anya, bimatok ka manain ije naunag akarayan pari sa riyaw. Anya, sika talaga pari Jess. Nakamal mo ka di lang jay bunaw pari sa riyaw. Ay, sinalbag ka pari Jess. Dahita kamal ti amom nga ibaga. Sayo, lakay. Apay ayari, bakit? Paro, teman dagiti buok iti kilikilig, saryo. Anya, rabrabi agpaparot ka iti buok ti kilikilay. Sige na, lakay. Nagatil nga ro ti kilikilig. Ay, manjak. Agbayadan, tapno awan makunam. Anyak ko mati, bayad mo kanyak. Dayto yun Ay, manjak. Jay! Makabanog dahi ta. Alan saryo lakay. Aglailo aklaan, di mo pa'y kayat. Ay, huwanan rima. Mudtuyan dahi ta pagparot iti buok ti kilikili. Apay nga awan dagiti anak ta, bakit? Imbaon ko iti ayan dananang. Nay, apay ngay. Kababain mo't no kanayon dalatan iti balay dananang mau. Di mo pa'y kayat? Tapno doha talagang at dito'y balay? Anya? Lakay. Sakloten nakman Hindi ka ba nagpasaklot, Rima? Nagdagsan ka. Anya lakit din dati asawak, aya. Aglailo aklaang mo, di na pa'y kayat. So, pa'y naglukmag ka, bakit? Kas lalo pumlaang ti kadakkel ti bagik. Nalabos ka mo't kang sasao. Nagseksi ang tupay. Ala. Bumabangan bakit? Sa bali man nanti kayat mo mapasamak. Ha? Apay nga may napagparikutam ti asawam pari sa riyaw. Nalailo launay ti asawak pari Jess.
Di kad nasayaat no nalailo ni bakit mau? Ay, sana all. Wala. Makabannog, pari Jess. Anya, si Kapay yung tiagsurindar, pari Saryaw. Nagado ti ipaparamid na kanyak. Anya ngay dagita ngay paparamid na. Agpailot, agpagabot iti buok ti kilikili, agpasaklot iti nagpaot. Anya, sapay kasla ng baan ti bagina. Nakalukluk mag. Ay, anusa mo na pari Saryaw. Nagsiksimot iti kaubingan na. Limok maglaang iti naganakain. Angam napintaslatan ni bakit mo, paray. Nalakalang sa kuntiagan anos, pari Jess. Di mo nga minamaw ti ugali ni bakit ko. Ha? Adamot pakaruan ni Rima no mamingsan. Hoy, lakay. Umay kan Papanantaya. Mapantan ijay silid Ay. Malaldawan. Nagpudot ijay silid. Orayan ka, sayo. Adamot electric fan? Manjak. Umay kan ko nakmat. Aniko. Apay ngagkudot ka nga eh. Pa-importante ka pa lang, sayo. Mapantakit din ijay silid. Ay, sabali ka talaga. Tengat aldaw nga. Ay! Rima bakit? Simang pagtakaon. Di nakasitgan, saryo. Bitugan ka. Na. Bad mood ka ita, abakay. Apa yan? Jak kaya't ang makita ti panagrupropam. Kas kalatik balang. Anya laki din ni Rima. Agunget ka man ang ngawang gap-gapo na. Umatayo ka, sairo. Na, sino katamatan iti sa iro tinagan ko, Rima? Nagalas ka, lalaki. Day talang ngipan mo tinapudaw. Ne, apa yan bakit? Anyat naknakan mo. Tapay akagura nakmanan. Pumanaw ka, sairo. Di ka kaya't ang makita. Panaw! Apay, Rima. Awan panggapyon, ayawid dagiti anak yaw. Di damat kayat ti agawid di balay mi, nanang. Kayat dapay kano ti agnaw diti balayo kani tatang. Mangtod kayo nga rod iti paggatang ko iti kanan dagiti innam nga anak yaw. Awan nanang. Makamo kayo pa'y lang kadagiti anak mi Kay kayat da kano diti balayaw. Taadda nagdakkel at telebisyon yaw. Ala, may mayat motkit din no adda da diti balay. Tapno adda kadwami ken ni tatang yaw. Wana nang. Rima, mabiit man laeng. Apay ka day, nanang? Sabali nga mintimadlaw ko ken ka Masakit ka? Saan? Awan sakit ka. Unangam na pusyaw day tarupam. Nagtadampay dagiti matam. Tila madmadlaw yun, nanang. Sige, agawid akon. Katda kayo pa'y lang ti makam mo kadagiti anak may. Ay na, nag-cute ka. Saryo lakay. Kagurgura na klangit ay. Ita, ibaga man nagkyutak. Ay, di ka maawatan, Rima. Yes, sidag mo man tapingping mo, lakay. Apay tipingping ko. Basta yan sidag mo. Sige. At tipingping ko, bakit? Ay nay, kas laman sanas ti pingping mo. Anay ko, nagsakit! Kaya kinagat mo tipingping ko. Anay ko. Nag-cute ka nga min. Saryo, lakay. Anya? Ni, apay nga duldul o kamatan. Nabarang aklakay. Anya? Nabarang asasawam mat. Masikuga. Anya? Tinawan lakit din ngagsikog ka, Rima anak kaw. Nagadaw dagiti anak yaw. Binarang nak ngamin nila kay ko, tatang. Isu ama sikuga manan. Anya binarang asasawam. Anya nga ro dayta sikog maw, anak ti inkantaw. Tila ngamin madmadlaw yung. Sana dahagas ti agsikaw. Ang panunutan nyo kumamit at masakbayan dagiti anak yaw. Maikapitong taon dahil ta si kugmaw. Kabailan yun to pa'y nga ta pagadalan dagiti anak yaw. Kabailan to tatang. Anya kabailan to asasawam. Kaasin to lang dagiti anak yaw no saan nyo ida mapagadal. Tatang. Dahil talaga aramid iti ubing ter aramidin yaw. Imbag kumamit no adda na saya ta pagsapulan yaw. Hoy, saryo lakay. Sumango kamot Kalbit ka manin, Rima. Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo.
Alan sumango kan. Umay kan saryo. Paimportanti ka man ako nakon. Manjak. Ay na, agin di ka pa ilaang. Basta, manjak. Ay, hay! Naging pismet ng talapayag mo, pari Saryaw. Adda manananggal, pari Jess. Ha? Nakakita mi ti manananggal, pari Saryaw? Nagapo di balay me. Anya? Ni bakit ko ti manananggal? Manananggal ng lakas. Anya? Naibus ti pigsak. Gapo iti dayja manananggal. Kaya't ko tinalom amangga, saryo. Nagkakatayak. Pangalak nga itinalo amangga. Kat saan pa imot apa nagmamangga. Basta, kaya't ko tinalom amangga. Sa bali lang na prutas. Tane, sana pa nagmamangga ita. Basol mo na maalisanak. Sa dinong nga ti pangalaki tinalo amangga. No kayat mo, kailangan nalom apapaya. Manjak! Nalom aguyabano. Manjak! Nalom nga atis. Manjak! Nalom abayabas. Manjak! Nalom asantol. Manjak! Nalom akaymito. Manjak na rod! Jay lang nalom amangga ti kayat ko. Ay, anya lakit din aya. Jay paimot awan ti sapulam. Kuraon ka no awan maitan mo kanyak nalom amangga. Ay na, nagimas ti bunga ti Chico. Ay sos, pinoros mo matan ti bunga ti Chico, kasinsin Rima. Makapang panganak namin iti Chico, kasinsin Joan. Sapay aginaw ka kasinsin. Di pa'y kat matayin tapoon ti Chico. Patpatyam day ta kasinsin Joan. Sumangam kasinsin. Anya kumangay ti pang sumang ko kasinsin. Ay isbuam ti poon ta Chico. Tapno saan amarsaak. Anya? Umasidag ka man, lakay. Adak lang arudin dito'y abay mo. Pasidagan nakpailaan. Yasidag mo man tapingping mo, lakay. Apay ti pingping ko. Basta yasidag mo tapingping mo ko na. Sige man lang. Ay na, nagmayad a pisil-pisilin ti pingping mo. Anay ko! Apay ang kinidal mo ti pingping ko. Magsakit. Nagtaar ka, lakay. Kay kayat ka. Ay sos. Saksama ti pag-inawang bakit. Yasidag mo pa iman di talapayag mo, lakay. Ay manjak. Amang ano lapigusam. Nasakit. Oh. Apay nga umis-isam ka ipagjoan. Kasano, si kamatan ti pag-inawan ni Kasinsen Rima, bayaw. Ay, wen nga rod. Naidumduma nga aginaw ti kasinsin mo. Agkabil. Ala, ano sa mon bayaw? Talaga akas ta ti aginaw. Nagado pag ginawan na. Sakpay nga asawa na. Sigurado akarpropam to di anak yo. Tas sika ti pag-inawan na. Pumanaw ka! Saryo! Di ka kayat na makita! Anya ka din ti mapaspasamakan ka. Bakit? Basta di kan kayat na makita! Pumanaw ka dito balay! Nagbangsit ka! Anya lakit din aya bakit? Nagdigusak mata. Nagbanglupay ti sabon nga inusar ko. Di kan kayat! Pumanaw kan! Nagalas ka mutan! Ay sus. Anya aya a klase ti sairo ti kimpat kan ka bakit? Kabusor nakmatan. Di ka pala pumanaw! Tya! Anay ko, tinanog nakmatan rima bakit? Anay, nagsakit. Pumanaw kan! Nagsakit. Ala! Panaw! Inagsapulan ni Saryo, nanang. Pinagtalaw mo, itasap sa pulam matlang aro ti asawam. Ay, nanang, mapukaw ko ti limbong ti panunod ko na mapukaw ko ti asawag. Pangsapulam pa yan kan ni Saryo, ha? Doan nga aldaw adyak nakikita. Basal ko, nanang. Ay, urayom ano kaya't napay ti agawid. Pagin inawak ngamin ni Saryo, nanang. Iso na ibagak ti kasjay. Ita, sa pulak matlaang. Ang bababawi ang. Agawid kan pari Saryaw. Sapsapulan na ka ni Rima. Di nakngatan kagura ti asawak pari Jess. Nagbaw siguro tigura na ken ka pari Saryaw. Mawatam latan ti asawa ma. Gaputa aginaw kot nga raod. Ay, nauyong ni Rima nga aginaw pari Jess. Agkabil. Nagsakit aramidan na kanyak. Ala, agawid kan tagsarita kayaw pari Saryaw.
Kasi mo ti asawam, awatom ka dilatan. Agyaman nga rod iti panang pasangbay mo kanyak dito'y balay mo pari Jess. Awanan yaman na, pari Sariyaw. Kartingam ti agawid, tanay. Mailiwan kan ka ti asawam. Agyaman nagtanagawid ka matlangan. Sariyo lakay. Pakawanan na ka. Maawatan ka bakit? Pinagtalaw nakmat ngamin, iso api manawa ko na. Nagbabawi akong dayta, Sariyo. Di kan pumampanawan. Wan bakit? Basta di ka nagkabkabil, Saanon lakay? Saanon? I love you, lakay. I love you to, bakit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ngayon day pinaulwan. Aginaw, dito'y drama tayo, anya laki din. Anya laki din. Anya ka diti ibagam kanyak, Bining. Rabi iuna yan. Sakpay nga ibagakin ka ti kagara, Lerma. Itimplaan nagpay iti kapek. Anya? Makakapkapiak ngamen, Lerma. Dayta ka dila ang tigagaram dito'y balay, Bining? Ibagak to, numalpaasak ngagkape, Lerma. Di ka unay agganat. Anya? Ako diyak ngamin may bagaan na saya ti gagarak no sa anak makakape. Iso ka itimplaan na kon, Lerma. Anya? Ay, makapuyat ti ayat. Na ay, una yun dayta, my friend. Amom, my friend, Anya dayta, my friend? uray jakon ibagakin ni Lerma ngay ayatek. Madlaw nanti kayat ko asawan. Ha? Patse, kakursunada nakmet ni Lerma. Di nala kayat nga ipadlaw kanyak. Aya? When, my friend, sinayang nan at kinataer ko alalaki no di nagsungbatan. Ha? Kat no siyak ti pagpatpatayan dagiti babalasang diti lugar tayo. Isem ko pa ilaang akit, main-inlabdan, my friend. Ha? Kas makita map, my friend, sa anak ngaglanglang nga marigrigat. Agree? When, my friend? Agree. Kat no kasla aglang-lang nga milyonaryo. Iso asigurado nga agayat mo't kanyak ni Lerma, my friend. Kumusta nga di paspas bukam, Bining, anak kao? Maluluoman, tatang. Anya maluluumain? Sinong bata nakakadain? Saan pa'y nga rod, tatang? Naata pa'y lang. No di mo apuraan ti agdaton kan kuana, amangan no agtinagto iti sabali a lalaki ni Lerma. Siyak to ti pagtinagan na, tatang. Uray puutin nyo timbagak. Kukwak tulaang ti ayat ni Lerma. Siyak laang ti lalaking ayatan na itagnanayon. Magpakailanman at hanggang sa dulo ng mundaw. Naay? Huwag kayong madadanagan, tatang. Bahala na si Super Batman. Ay, bahala na si Superman. Napingit ka magagdaton ka ni Lerma, my friend Bining. When, my friend, Samboy, ay ayatek launay ni Lerma. Oresak mat, my friend. Ay ayatak ni Lerma. Ay, ay ayatam ni Lerma, kunak kuma. Aguray ka man, my friend. Apay, my friend? Kursunadam samat ni Lerma. Ay, saan mo ta? Apay ko mga kursunadak. Si ka lang arudin ti agdadaton kan kuana. Nukas pangarigan ta sa anak ngagdatdaton ki ni Lerma. Pagdatunam ka di mat? Neighbor, my friend. Diyak kayat ni Lerma. Para kan kalaing ni Lerma. Awanan ti sa balipay. Rabi iuna yan, Lerma. Pagawido mo ni Bining agdatdaton kan ka. Imbagakon kan kwa na nanang. Di na pa'y kayat ti agawid. Tamakikapi kanupay. Anya, nagpuskol mo tantiro pa na no kasta? Iso nga rod nga mayak dito'y kusina. Tagpat patimpla iti kapi kanyak, nanang. Mabisin ka no. Nagpuskol mo tanti pa nagrupro pa na no kasta. Umay agaram, agpatimpla pa iti kape. Nanang. Pagawidam kid din. Ta isupay amang irarit iti kape. Ha? Di lagbaba inday taat-tao. Naibos mo ti kapem, Bining. Mabalin mo ti agawid, tani rabi iuna yan. Agyaman nga rod itinay sa kape, Lerma. Sa anak nga rod nyagbayag. Agawid akon. Lerma, kung tara mo no di na pala kaya ti agawid. Makapungpungtutin ni nanang. Agawid kan, Bining. Umayak tumanin no rabi, Lerma.
idarirag kumanan ti ayat ko ka. Ha? Ay, kwa. Apay ka, Dilirma? Awanak no rabi adda papanak. Sa dino ti papanam, mayak mayat. Anya, ay sana mabalin bining. Agawid kakit din. No saan pa'y lapumanaw day ta lalaki? Ha, makaraman kanyak! Ala, agawid kanta ni. Agungutin ni nanang ko. Kun na lang day ta, Lirma. Anya, agawid kanta ni. Makaturturo kakmatan bining. Saan kuma natangken ti ulong? Ay na, awan babain mo, bining. Nay, apay anay bagam kanyak day tama ng dunita. Saan mo't amapan agdaton ti aramidam ije balay da Lerma? Mapan kamot kanu makikapkape. Anya, laki din ni manang dunita. Ay naapo, bining, awan babain mo no kasta. Makikapi aklaing bait. Ngam ka babain day nga aramid mo. Ingkakit din makikapkape iti balay ti babae apagdatdatunam ay naapaw. Nagmayat tupay, manang. Sa maisa, agbalintumot laeng asawak ni Lerma. Anya? Wen, manang, puutem to'y kurak. Iti saan nagbayag? Song batan taon ni Lerma ti ayat kaw, kat agkalay sa kami adagusan. Naimbag nga oras mo, nana. Nainbag nga oras mo matsamboy. Adamat imot mo asabong. Para kada kayo dito asabong, nana. Anya? Para kanyak day ta asabong? Wala na, nginginain asabong na gitaw eh. Ay na, ay, agyaman nag-abarok. Ay, ada ka din ni Lerma, nana. Umay ko kumapasyaran. Ada ije silid na Mabitlaang tay nakayaban ti anak ko. Anya aramidam dito balay, samboy. Saan ako nagpalpalikaw pa ikan ka? Ay, ayatan ka, Lerma. Anya? Amo ka napingat ni Bining agdatdaton kan ka. Ang madamot mariknak nga ayat para kan ka. Samboy. Sapay la ko maata, damo ka imudingak di tapusom, Lerma. Jak namnamaan nga agayat kamot kanyak, samboy. Nabayagan ang marikriknak daytoy nga ayat para kan ka. Mabainak lang amin idi amang ibaga. Anya? Sapay la ko maata ayatan nak, Lerma. Napudnuak kan ka. Ay. Agridam ka, Bineng. Amangan mo ada sa bali nga agumok iti pagumumukam. Si kantumatlat agbabawe. No ada sa bali abilit nga agdiso iti umaw. Anya dayta umok nga ibagbagam tatang. Kunak man no nalaing ka makaawat iti naunaga sarita. Di mo matgaya maawatan dagiti bagbagakan ka. Tatang. Hay, maperdi ti bagas no agkapoy-kapoy ka. Anya manin dayta abagas asasawam tatang. Tuktukan ti sa bali abilit dyan na po daw abagas. Talaga di ka maawatan tatang. Nagkiro kayo kasarsarita. Baka mo ka man langin, Bineng. Agsangit kan tulaengain no awanin day ta abagas. Anya? Sa dino ti papanam, my friend Samboy, nakapurma ka, mate. Ha? Ay, kwa, di talagang my friend. Sa dinaw? Di ta nga ron. Ibagamaw no sa dino ti papanam. Tanay, nagporma ka. Ay sos, nagbanglo ka pa, my friend. Kaya't mo amaamuan? One, my friend. Sa dino ayat ti papanam. Mapanak di ta balay da Lerma. Anya taramido medyo balay da Lerma. Inak arman my friend. Anya? Ay, dadahil ka din ti ulaw, my friend. Amumot na pagdatdatunak ni Lerma. Ita? Agdaton ka matkinkwana? Sana dadal ti ulok, my friend. Agayatak mo't ka ni Lerma. Ay, di nakarabakan iti kasta. Aggayam ta. Wen, aggayem ta. Angam kumpormi ano asino ti pilyan ni Lerma kadata. Anya? Apay analpay ti abaga masimbang pait, Bineng. Traidor da di atao. Sino ti traidor? Traidor da di asambaw itatang. Nay, apay anay bagam day ta. Gapot agdatdaton mat gayam kini Lerma. Aya. Uwan tatang. Just kita di atao. Traidor da di agayam. Awan babay na. Daytan jay ibagbagaken ka, Bineng. Amangan no ada sa bali abilit nga agdiso iti umok ket pimod na. Panagkunak ket seryoso nga agdaton ni Samboy kini Lerma. At iwan na ka. Ay, sana mabalit tatang. Diyak kayat niyag tinaglaang ni Lerma kini Samboy. Ayaw kaw. Apay, Bineng, ading ko. Nabartek ka
bigbigat. Nasakit tinagam ko, Manang Donita. It hurts, you know. Na, apay, anyat pagsaksakitan tinakam mo. Nasakit tinagam ko kini Samboy. Nasakit na talaga. Kukwak lang ni Lerma. Ako lang. Oy, sika, bining di ka man umumay dito'y balay, taawam mo laang sir-serbi dagiti bagbagam. Anya? Imbes ko mga ipakitam ka ni Lerma, ti kinapingat mo nga agdaton. Saan mo't, taday tala agbarbar ti aramidam. Marang. Saan ka mo ta seryoso ka ni Lerma? Ingkalaang mo't makikapkapi, ije balayda. Ala, agawid kan, tanay, adupay ti aramidag. Di nakdisturbuan, nalawag. Sayang. Sayang nga talaga, tatang. Anya ti sayang. Ay, jak nakasarita ni Lerma iti napanak kiji balayda. Ibagak kumakinkwa na nagbalbaliw akong tatang. Tukak. Apay man ang tatang. Ingkakit din ipakpakita kini Lerma na bartek ka. Ha, kasanungay nga ayatin na ka. No nabartek ka met amapan makisarita ken kuana. No talaga nga ipaneknek mo ang nagbalbaliw kan. Daytay saan ka nabartek nga agdataon. Kan saan ka makipangpangan kan agtimpla iti kape je balayda. Ay, nagadumanin day tang ibagbagayo, tatang. Nagpaiso ti bagbaga ka. Sika ti nagadaw ti bagbagana. Anya laki din ni tatang. Urno sa man ti bagbaging biling. No agdaton ka, seryoso ka. Saan kat amapan ka la makikapkape? Sikati kayat ko apara iti anak ko, Samboy. Kasta ka din, ana? Wan barok, jak kayat day di abining. Umay la makikapi dito'y balay? Anya? Ibaon na kami pa'y nga agtimpla iti kapi na. Rinabi nga umay makikapi. Ibusan na ti kapi ka nasukar me. Ha? Nagpuskol ti pa nagropro pa day di abining. Jak kayat ti ugali na. Ay, nana. Uwan gayang barok. Uraya mo ni Lerma nga anak ka, ha? At dabiit nang ibaunakan ko na. Ay, uway, nana. Umayak man nagpasyar, nana. Sino ti umay mo pasyaran, Bineng? Napanda nag-date ka ni Samboy. Anya? Napanda nag-date kini Samboy? Anya ti kahit mo asawa, nana? Agayan ayatan da Lerma kan Samboy. Anya? Iso apo manaw kan, Bineng. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Ay, nagalas na lang ang agsangit, Bineng. Agayan ayaten dalir makin Samboy. Jak maklon na ito yan napasamag, tatang. Ay. Sumardeng ka man nga agsangit. Aday ko. Hindi naanog mo matunting iwat ko, tatang. Gunggo na. Tatang. Nakalaslas-tog ka nga agsasao. Ang magsangit ka matlagayam, salbag ka. Basol mo matlaeng, no apay anaunaan na ka ni Samboy. Saan mo't nagdaton ti inaramid mo? No di kat agpatimpla ka lang iti kape, kan agpalangwad ka? Tatang. Gunggo na, Bineng. Dayta ti maganab ti lastog a tao. Agbalbaliw ka kit Deng. Tatang. Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ngayon day pinaulwan, palangguan, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kita ti manugang tamang mangan binigna. Apay ni Carol pasita. Nagrawat amangan. Anya, dilawin manen ti manugang ta pasita. Anya kumano adaw ti kanan na. Hoy, di mo man isakit ti manugang ta binignaw. Wanaw, kurso na damay ni Karaw. Ay sinalbag ka bakbakitan. Nagrugit ti panunot mo. Labaan man day ta utek mo, baring aglimpyaw. Apay, lupot ti utek ko ang mabalin alabaan. Kasya daw,
Ibagbagam kiday na kursunadak ni Carol amanugang ta. Sa iraw ti panagpampanunot mo, pasita. Kitaom ni Carol nga ipagmaw, anak ka. Ne, apay ni ipag Carol nanang. Day talag silsilfaw dar aramidon na. Nakatugaw ngagmalmalam. Ay nananang, ni manen ipag Carol tinakita yaw. Saan mo't ngagmalmalam ngagtugtugaw? Ay salbag Camila. Isakit mo ni Carol nga awan ti maitultulong na dito'y balay. Anya lakit din ni nanang. Di kay agpungto tapod nung mati ibagbagak. At damat maitultulong ni ipag Carol dito'y balay. Anya kumangay ti maitultulong na. Agdalos iti arubayan. Agluto kanda dumapay. Apay, saan nyo amakitkita day tangar aramiden na nanang? Oh, day talang tar aramiden na. Naglagan at trabaho. Good. Anya nga rin ti kayat yung aramiden ni ipag Carol nanang. Ay katumulong kumamata iti magastaws dito'y balay. Day tala aglamot ti paghalistuan na. Anya lakit din ayan nanang. Ni Manong Rolly tagtrab-trabaho. Ken gumatgatang met iti sidaan dito'y balay. Ay salbag ka magmila. Agpada kayo iti amam nga isakit na day ta Carol. Bana, adda ibagaken ka baraw. Nay, si kamot gayam na napasita. Anya ti bagam kanyak. Inka man ramusen ni Carol. Ay. Nagalasan day tang ibagbagam na napasita. Panunot ti sairo day ta. Sa anak aripis. Ay, kabusor ko day di Carol. No apay ngay supay lang tinasawa ni Ruling anak kaw. Nagsingpat mo ti Carol na napasita. Awan mo ti matingar aramidan na. Di mo man isakit day di babae, banay? Ang burburok ti daraken ko na. Anya? Di pa'y lagtalaw ti awanan bay na babae. Diyak kayat ti panagrup-rupa na. Di ka pasalsali di tadalan. Anay ko! Apay kinugtaram ti sakak ngagbuybuya iti TV, nanang. Apay, senyorita kaya dito'y balay, Carol. Diyak to payagbuya iti TV, pasayang ti kuryentay. Nanang. Ala, idapam day ta TV, no di mo kayat nga idapak ti biyagbaw. Nanang, idapo kon ti TV. Nagpuskol mo ti rupa man niya. Saan mo matabalay dito'y? Ngam ko namlan asino ka adunya ngagboy-boyay ti TV. Pasensya kayo, nanang. Apay, adda kwartam apagbayad iti kuryentay kat awan mag. Papakpakan kalaang anay kamkamang. Nasaya at nasimangpot kan rulay. Apay ka din, nanang. Ingka mandanugan di asawam. Anya? Apay kumadanugak ni Carol ngay. Nagbastaws. Awan respeto na. Anya nga minti, naramid ni Carol ayan, nanang. Agasam, paritan nakpayan ngagbuyay ti TV. Anya? Ibaga na pa'y anagrawutak amangan. Imbaga ni Carol dayta kada kayaw? Wow na nakaw. Day talaka no agsilsilpon kar aramidag. Saan la day tatimbaga na ajak na gustuan. Anya pa'y nanang? Dunya ka na tawan mo't aramidag. Agtugtugawa ka nung agmalmalam. Anya? Rumbang ayang ay baga na kanyak tikasta. Kat na ikamkamang laang. Ay, nagsakit ti panagsasauna kanyak anak ka. Ay, nanang. Ay, papanaw mo dito'y balay tayo day jaya babae anak ka. Ay, apayang. Agsangit kayo muntay. Nagsakitan ti barukong ko itar aramidan na anak ka. Saan anain kalintagan tararamidan na kanyak. Nanang. Kung taran na pa iti sakak ngagboy-boy ay titibay. Anya? Wala na ka. Nagbastos na ijay nga asawam. Ay, matayak lakuman. Anya ka din dayta nga ibagbagayaw, nanang. Wan, matayak lakuman. Taawan matlat mangisakit kanyak. Ha? Ay. Hanya ti naramid mo iti sidaan, pasita.
Ginamurak itinagado asili ti sidaan ni Carol. Anya? Ha? Sigurado asaanan nga agsida. Gaputan nagadak ti sidaan na. Ay nagalasan day tang aramid mo, pasita. Ay di ka makibiyang itar aramida at binignaw. Silyak day tamulagat mo makita. Ay awanan kay tibain, pasita. Apay asilyam ti matangay. Tapno saan kan ang makakita? Ay napasita. Nalukayan ti tornilyo ti utek mo. Iso akas na ti ugalim. Kabosor mo ni Carol nga wan mat ti madingar aramidan na ken ka. Sigay, nagsao ka pa'y tadisnogan kan binignaw. Ha? Isinak day takararwam makita. Anya? Tiyawanan ba'y na Carol? Nagimasmag ti panangan na. Saan nga ta nagasangan iti sidaan a ginamurak iti nagadwa silay? Ne, apay abuy-buy ang inyo mat ni ipagkarol amang mga nanang. Ay, inikak iti nagadwa sili ti sidaan na. Ngumkas lasaan mat an apektaran tiyawanan bay na babae. Kasano ko maapektaran? Kat naasam nga agsili ni ipagkarol nanang. Anya, tunggal agsubo kat 5 adagos tingal ngalan na asili. Anya, ad-addan nga ado ti kanin na gapo iti sili nga inggamaryo iti sidaan na. Mana, ano sa munti ugali ni Pasita, Carol? Sumanao. Mawatak, tatang. Nagsingpet ka kit di Carol. No sa bali laeng tinaikamang kada kama Amang ano nagapadan kini Pasita. Jak ikaskaso dagiti ibagbaga kanyak ni nanang, tatang. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyamanak taman nakaawat ka, Carol. Ulitek nga ibaga. Di mo latan ikaskasaw ni Nanang Yaw. Salawahan ka! Ay, anay ko. Apaya tinungpanang ngay Pasita. Ha? Amok binignaw. Anya ti ambaong Pasita. Paggagartamam ni Carola niya. Ay, sinalbag ka. Anya maninday tang ibagbagam. Nagalas ti rumrumwar di tang iwat mao. Nakita kayaw ang nagsarsarita itay kin ni Carol. Agasam, nagmayat ti isam mo. Pasaray kita ti barukong na. Anya laki din ni Pasita. Ada pa managnag mao akit kita ti barukong ni Carol. Sip-siputan kayaw ngagsarsarita itay binignaw. Sa iro ka talaga, Pasita. Apay, naumakan iti barukong tao. Tagsapol ka pa'y lang iti dakkel ako kumelaw. Ay, sumardeng kan, Pasita. Adoy! Ako maka iti kukumilaw. Ay, sus. Di mo man idanggi-danggil day sa barukong mo, Pasita. Kayang bain ka kumamay. Naggagit ka ret. Nga mapay nga ibagbaga ti katugangam a babae a nagsadot ka, Carol. Jaklatan ikaskaso dagiti ibagbaga na, bani. Nagsingpet kan, Carol. Uray no agkakasakitan ti bagbagakin ka ti katugangam, agul uli magkalata. Awan mentlat mapasamak anasayaat, nututupak ti katugangak a babae. Agriri kami laeng. Sabagay. Ibaga na lata ti kayat na nga ibaga, bani. Jak dengdenggan dagiti agkakadakes a balikas na. Nakaluto ako, nanang. Mangan kayon. Ay, jak kayat ti mangan, Carol. Apay ngay, nanang. Amangan nuli na o kami ti sabidong ti sidaan. Tapno mataya kaun. Apay ko mga aramidok dayta, nanang. Amaw ti adda dita panunot mo, Carol. Amangan no kayat mo ti bumalis kanya. Nanang. Si kalang tagsiday ti linutom. Tapno si kalang ti matay. Salbag ka. Sita, anya mananday ta. Hoy, biniglaw. No kayat mon ti matay. Si daam ti linuto ni Carol. Anya? Patyag nga inikan na iti sabidong ti sidaan. Tapno matay tayo aminan. Kat masuludan ti balay. Ay, nagalasan day ta pa nagsasaom, Pasita. Talaga mag... Amok ti panunot day ta babae. Tapno masuludan ti balay ta. Awan ti kasta ka panunutak, nanang. Malalala. No di mo kayat asidaan ti linuto ni Carol. Siyak tagsida. Tanay, mabisi na kaon.
Ay kat makamo ka. Numatay ka. Itabon mo ti bagay nagmaymaysa. Anya? Amok apamardaya lang ter aramidin ni nanang ken ka, Carol. Kabusbusor na ka. Iso anak galas ti panagsasauna. Ayos lang kanya, Crowley. Awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Agyaman takas ta ti kapanunutam, Carol. Nagsingpot ka nga asawa. Aginanakan, Rolly. Inak mangisagana iti meriendaam. Siya kung ti mga lang ti merienda, Carol. Kapagalak mo dahi tang aramiday. Si kakit di ti rumbang nga ginana. Apay nga inibos mo ti sabon a paglaba, Carol. Pasensya ka, nanang. Nagadungamin ti linabaak amurang mi ka ni Rolly. Ay, di kay madanagan. Tasukatakmat lang ti sabon. Awan babain mo. O saram ti di mo matkukwa sabaw. Naibusanak kamin iti sabon. Iso nga inaramat ko pay laang ti sabon nyo. Agrason ka pay lang, ababay! Naglaing ka sumungbat! Nanang. Apay, lumaban ka na! Kabailan na kaun! Saan, nanang? Saan ka lumaban? Ha! Matlagayam! Ala, ingka gumatangan iti sabawn, asukat ti inusar mo asabon gaw! Danga! Nangagkumanan ti panagsasaon ni nanang ken ka ipagkarol. Ipagmila. Pasensya mo ni nanang. Di na mo ti bagbagana. Wan, ipagmila. Agsaulat ta ni nanang. Jak tutupan. Mababain kami. Gapo itar aramidan kan kaninanang ipagkarol. Awan ti rumbang nga pagdanagan nyo. Ipagmila. Nagsingpot ka na ikamang ipagkarol. Nalawa ti panakaawat mo. Agriing kayo mo't itinasapa, tapno addamat matrabaho yaw, saan aday talatan agid iddatar aramidan yaw. Agtrabaho ako, nanang. Nagasangan ka kadagiti imbagbagak, Carol? Ha? No saan akpaylaan nagtabaaw ditoy, saan ka payla bumangon? Nanang. Ay, sadot ka na ikamkamang, Carol! Hindi mo kumamot niya si nagtirupam itirupak, nanang. Apay, agreklamo ka, kabailan na kaun, ha? Nanang. Agsao ka no kabailan na kaun, Carol. Si kalang aroden tinay kamkamang, naglaing ka paylang arumasaon. Husto, nanang. Di naklapdan ngagsaw, Carol. Ha? Pumadaw kalangan dito'y balaymay, tapno awanan tiriray. Sige, nanang. No day tati pagayatan nyo. Ngam sakbay apo manawag. Day to'y pa'y ti parakan ka. Ay, anday ikaw, dinanog nakbatan. Saan na aday tati aramidot kan ka? Tungutan ka pa'y tapnagnagam ka. Ay, Kalbun ka itag. Ay, hindi nakpungutan. Anday ikaw, anday. Gunggunam, pasita. Dayta ti maganap mo. Di ko nam nga takat kanunungan ka. Ay, anay ko, binigno. Nagado tinaparot abo ko. Uuray asinaw, mapunwan iter aramidang pasita. Daytay ko mapinuusin na amin dagiti ngipon mo tapno agnakam ka. Anya? Agnakam ka itan, pasita. Uray idarom mo ni Carol. Saan da kabatlaang a kanunungan, kasi kamatlat nagbasaw. Anya? Pimanaw dan niya asawa dito'y balay. Mangibabain ka, pasita. Paliwam day tao galim. Binigno. Saan nagapaw tanay kamang laeng ni Carol kat kastang ti papakitam kenkwana. Anya laeng ti parang mo arupam kadagiti naganak ni Carol. Alaman? Nakaamiri sa kaon, binigno. Madingag pa iso tinararamid ko. Inak agkid daw iti pamakawan kin ni Carol. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngaintay pinauluan. Sa iraw, akatugangan! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Nakitam dyan naragrag akwartak dito'y paraangan, litang. Ay na, uray matayak itan. Jak nakita day takwarta manaragrag pasyo. Anya lakit din nilitang. Damdamagak laang nwada nakitam akwarta naragrag dito'y paraangan. Ngam ibagamkit din, amatay kan? Anya pa nakitkitam kanyak pasyo. Sanak nga honest. Ha, ibagakken ka ano ada nakitak. Ngam awan met nga rod. Di ka nga rod agungat, bakit? Kasano sa anak nga agungat. Katkas kalaag pabason. Anya, ay, inik ka manan iti sabala kay papanan ti imbagakken ka. Ay subardeng kan pasyo. No di mo kaya't nga ipangalngal ko kan kadagitang ngipin mo. Anya? Nanang, Nay, imalatiw ka mo't fiina anak ko. Apay aya. sapsapulak nga mintay timbak ang mapukpukaw, nanang. Kat, dito'y balay ti pagsapulam iti mapukpukaw at timbam. Anya ti kayat mo asawan, siyak tinangala. Saan nga iti dayta, nanang? Uray maputin amin aramay ko. Saan ko nga inala ti timbam, Fina? At dayta kayo manen, nanang. Saan kayo apababasulan? Imbagaklaang amapukpukaw jay timbak. Anya nga ro ti umay mo ibaga kanyak. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ikanak iti kwarta, anak ko. Nanang, imbag lang nga igatang nyo iti sidaan nyo kinitatang. Ala, mudo nga rodan ti kwarta ta inak gumatang iti naimas asidaan mi kanitatang yaw. Ay, grabe. Grabe talaga. Ay, anya laki iti dagiti karuba nga daaso na aya. Apay Manuel, bigbigat nga agtabtabaaw ka dito'y paraangan yaw. Ay, talaga masikurana ka, nanalitang. Anyat pa kasikuram aya, Manuel. Ay, nabanog ako na talaga, nanalitang. Ay, puisit ka. Nagadupay lang asaom. Di mo pa'y laibaga no anya ti pagbusbusuram. Dagiti karuba nga daaso na nanalitang. Apay aya? Apay, di yo aya makita dagiti rugit ti aso da. Ha? Ay. Nagadumot ng arugit ti aso da kita, Manuel. Uy, nanalitang. Dahita ti pagbubusurak abigbigat. Inaldaw nga aggaburak iti rugit ti asaw. Ay, di pa'y la maustil da kita nga asaw. Anya? Ay, maditay tang ibagbagam, nanalitang. Mayat, Manuel. Puno mo ti bagbagak. No amuda nga agtarakan iti asaw. Amuda mo't adalusan ti rugit ti aso da, kasjay. Sa bagay, anda puntom, nanalitang. Kastoy ti aramida, Manuel. Ako pam amin dagiti arugit ti asaw, ta ibalang mo iti batog ti rinaw dagiti akin asaw. Kasta ti aramidam. Anya? Apay ngay litang, awan matan tinabati akanak, mabisinak pa'y mata naggapoy jay talaw. Oray ag sakit ti tiyan ko. Jak inala ti makan ana idasar di talamisaan. Anya? Napanan nga ro jay kanak ngay. Amang ano kinalong ti pusa adwa ti saka na Anya? Kasano ko maakalungan ti pusa adwa ti saka na? Kat dua talaang mat ngagnana dito'y balay? Apay, nalipatamon nga addaan nakta? Ha? Amang ano kinalong ti may sa kadagiti sa nga dusina nga nakta? Anya? Naamnesia kan samot ten pasyo. Di mon malagip no mano ti anak ta? Kano naglaing ka nga agbutot? Ayan niya lakit din nilitang. Nagadon ti imbagam. Iraman mo pa yan nga ibaga dagiti anak ta. Anya kuma no sa nga dusina ti anak ta. Sarabusab ka nga maid iso anagado ti anak ta. Anya sarabusab ba sasawam dita? Naglaing ka ngamin nga agsida iti tilapia, iso aday ta. Ay na, nagado ti anak mo nga umay agdawat iti sidaan. Anya? Nagadayaw ti nagturungan ti saritaan. Talaga mo't pasyo. Nila ang Fina tinapintas ti panagbiag nata na kiasawa iti agsarot kan baknang alakay. Hay, agkakanatin ti bagbagam litang. Naglaing kang agsaw. Mabisinak ngamin nanang. Iso anapanak nagkalong iti balayaw. Ay, sinalbag ka kabo. Maibagay kan katinagan mo akabo. Gaputa,
Kabukab ka. Ni nanang may. Ipakadamot ano umay ka mangala iti kanam. Tanay, pirme iti ungat ni tatang yaw ta naibusan iti makan. Mala, dispensar nanang. Nagrawat ka mangan. Ngam di ka matlumoklukmag. Day tala tiyan mo ti dumakdakal. Anya laki din ni nanang. Talaga mat. Oh, kita man day talangam kabaw. Ati mo pa di agsarot apusa. Anya? Anyat aramidom pasyo. Rabieng, ngam agkut-kuting tingka pa ila dita aparador. Sapsapulak nga rin pitaka, klitang. Day tangamin ka, tadi mo ammo ti pangikab-kabilam iti walit mo. Awad ka ti ammo malaklakayan na. Ha? Anya man day tangay bagbagam litang. Sapsapulak lang di pitakak. Nagalasin ti rumrumwad di tang hiwat mo. Usaram nga min day tamatam nga agsapul ah. Saan kat aday tangiwat mo? Sa anak mo't nagsasaw nga agsapsapul ah. Si kamot ti sumanaaw. Ay, buwisit ka, pasyo! Apeng aglaw ka ngay litang. Ibagamkit din asyak ti sumanao. Kayat mo tadut-dutak day tadilam kat ipasidak ka dagiti aluti eh. Ayan niya lakit din ni litang. Makarengreng day ta pa nagsasaawm. O anya, lumabat ka? Nagsakit ti pa nagsasaom kanyak ah. Anya, sakpayan ti nasakit ti pa nagsasauna. At daya imbaga ka makapasakit itirik na. Agulbod ka pa ilang? Uray matayak ita no jak nangagdag iti imbagam ang nagsakitan tinakam ko. Sumardeng kan litang. Naglaing ka makiapa. Ah, kastagayam ah. Anay ikaw, apay nga katus ka ngay. Siyak pa yan ti pangibagaam analaing ka makiapa. Nagsingputak tupay kan ka. Agyaman ka. Talablabak pa'y dagiti lupot mo. Ay, anya manayin, ti pa kay naigan dagiti lupot kaw. Si kapay ti adaganas na amang ibaga analainga ka makiapa. Oh, kita manetari daw ti silidta. Apay na itari daw ti silidta, litang. Naana yun. Di mo pa'y maisimpa. Anya? Ay, agkakanat manan ti magbagam. Talaga mo't pasyo. Di mo pa'y matarimaan day tari daw ti silidta. Ay, piman mat. Anya ti piman mat, litang? Ni Manuel ah. Apay amay ramraman ni Manuel iti saritaan. Nakakaasi piman nga agak-akop iti rugit ti aso. Ay, anya lakit din aya, litang. Kumkumporme ti malaglagip mo ngay bagbaga. Mabagtita kaw. Nanang, dumawatak man iti bawang yaw. Day talatan agdaw-daw at araramidam mat mait. Agungungot ka manan. Sana ka agungungot. Bawang laag. Di kay pa'y makagatang mat. Naibusanak nga rod iti bawang, nanang. Agawid ka rodan. Agungungot kayo matan. Mabiit madlaang mait. Nay, apay nanang. Masigug kan sa manan. Katuan, 3 na bulan. Maikawalon day ta nga anak mo ah. Naglaing kayo nga garamin iti ubeng. Nga mawan pa'y baigatang nyo iti bawang. Nanang, kita man day talang mait. Di mo pa yan masagaysay day tabuok mo. Day talatan agar aramid iti ubing ti amoy yung aramidan. Umayak la dumawat iti bawang. Ngam nagadun ti imbagayo, nanang. Nanaday, sabali pa yan ti payud mo. Naangdod ka. Naangdod ta payud mo. Ingka agdigos, mait. Ha? Siya tinaglutaw, naglaba, nagdalos kan aminin at trabaho dito balay. Anyat aramida mo, nanang. Itupak-tupak mo matanda gitiin inawam. Kasano? Kat naglaing ang mangan ti amayo. Ngam di namot amo ti aginaw. Ngam diyo kumamot itupak dagiti pinggan. Taamangan numabuong. Kat sayang. Di kay kadiunay agpungpungtut. Anyat gagarab ay Afina. Umay kayo ikan iti kwartayo, nanang. Ha? Kwarta? Ahay! Mudto yada gusti kwarta, tay nakgumatang itinapkin ko! Anya anapkin, kat saan kayo matan nga agregregla, nanang? Ay, wen gayaman niya. Ay, inakgayam gumatang itinaimas asidaan may kanitatang yaw. Alaam da ito, itatang. Ginatang ko, aparakin ka. Anya ngay day ta anak kaw. Earphone, tatang. Ha? Saan ka di nga damot cellphone nyo, tatang? Ay, adda ah. Apay aya. Agpatukar kayo iti cellphone nyo.
Kit aramatin niyaw, day ta earphone. Tapno saan niyo amangag ti boses ni nanang. Wan ngagpaisuan niya. Mayat dito yan napanunot mo. Makarengrengag paiso ti boses ni nanang yaw. Masya na ngarod kada kayo, tatang. Isu agi matangak iti earphone nga usarin niyaw. Ay, agyaman anak ko Dakkel ti may tulong dayto nga earphone. Kumusta ngay dagiti agrugit nga aso diti Arubaya, Manuel? Isulat ananalitang. Inaldaw lat nga agabura kiti rugit ti asaw. Di mo pa ilakat tiliwan dagiti aso taing kailako kadagiti mayat a gumatag. Anya? Wan, kasta ka agpaiso ti Aramido, Manuel. Hay, di pa ilakat maustel amin dagitang kakasaw. Ay sos, dakas day tang ipagbagam nanalitang. Dakas tagilunaw. Ay mayat, Manuel. Anya kuma. Ha, di na pa ilang makimat tapno malpasan ti amin. Pasyaw, ingkaban mangala iti bulong ti marunggay ta isagpaw ko iti lutlutuak amanok. Ibabaon ka, Pasyaw, agtignay kan. Di nakit din song batan. Di awanan ba inalaklakayan? Napulatan gayam iti earphone ti lapayag na, payman. Ay! Apay ari nabsot mo nga iti earphone kaw. Ha? Kasarsarita ka? Ngam di kamot sumungbat? Anay ka! Apay ngagkatos ka ngay. Naguyong kamateng. Ingka mangala iti bulong ti marunggay kunak, ta isagpaw ko iti lutlutuak a manok. Anya? Sika ti mapan mangala iti marunggay no iso ti kayat mau. Ha? Nay. Hoy, Pasyo, di ka pumanaw, ibabaon ka. Salbag kalaklakayan. Siyak manlangan ti mangala iti bulong ti marunggay. Nagngato dagiti naganus a bulong. Nanyamot na iti apon ti marunggay. Nagado ti napo ti dasagana. Ulyek langan, tapno maalak dagiti naganus a bulong ti marunggay. Anay ko. Naspak ti nga nagbataya ka. Kat nasugat anay ko. Ay, anay ko, nagsakit. Ay. Natudok met ngagpaisunday tapatong mo, litang. Ay, di nakbuya na kasta pa siya. Itiray na kaya ospital. Agdardaran sa amot tintin nasugat kanya. Leksyon kan kadayta. Dayto iti tandaanam. No dakas ti rumrumwar di tangiwat mau. Dakas met ti mapasamaken ka. Pasyo. Agsingsingpot ka, litang. Karma ti awag iti dayta. Anya pa'y latir aramidam. Itaray na ko ni di ospital. Nagsakit ang tisugat ko. Ikarimpay ngagbalbaliw kan. Tapno itaray ka di ospital. Ay, wan. Agbalbaliw akon Pasyo. Agsingsingput akon. Very good. Mala. Kumpet ka kanyak. Taipan kay di ospital. Tadaitin da day tangiwat mau. Ay ste, day tanatudaw. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, ngaintay pinauluan. Marunggay! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.